Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Kita dapat orderan rel Shimano Zaragoza SW 10.000 PG ya. Shimano Zaragoza SW 10.000 PG. Tujuan Abidaya ya. Tujuan Aceh ya guys. Shimano Zaragoza ya. Shimano Zaragoza SW 10.000 PG ya. Barang super mulus ya guys. Barang super mulus. Barang super mulus Shimano Zaragoza SW 10.000 ya. OTW Aceh ya. Barang ori ya. Shimano Zaragoza SW 10.000 ya. Ya. Barang super mulus ya guys. Langsung kita packing ya. Shimano Zaragoza SW 10.000 ya. Barang langsung dipacking ya. Yang berminat rel pen rel Shimano bisa hubungi nomor WA 085 5358 662120 ya. nomor WA kita ya. Siap kirim seluruh Indonesia ya guys. Siap kita kirim seluruh Indonesia ya.